Kina he toa tākoro riki noa hi treiria kua tai mai ki tēnei whenua, ki te takoha I ōna pukenga ki te kapa tamatoa. Ko Andrew Johns, te tangata e huri haere ana I ngā kapa o te whakataetai NRL, ki te whakapakari ake I wārātau tikanga tākaro. Hei tāna, he mea nui te kite atu I ngā toa o a pōpō me te ata poipoi I a rātau, kia eke atu ai rātau ki te taumata e koro ingoti ana. Ko wai atu I tēnei toa o te tākaro riki, hei hiki I ngā toa o te Kapa Warriors. You know, obviously anything he says you're always going to listen to. A man like that, I grew up watching him play and he established himself as one of the greats in the game and anything he says you're going to take on board. Kua ara kia Sean Johnson hei tipua mo te kapa, ko Andrew Johns tētahi o ana tino kai tautoko, nā whai anō ana tohu ki aia. He's a special talent. But, you know, there's been a lot of special talents and some have wasted it. So, you know, hopefully that Sean will reach his potential and not waste that gift he's been given. He kōrero ka mau I a Johnson, I aia ka ngana ki te whai ngā tapuai o tēnei o ona tuatangata. You know, he's watched me develop and knows areas I really need to work on and knows areas I can, improve and, you know, really, make them my pet plays. He mea nui hoki ki te kaiako hou kia Brian McLennan, kia whai te ringa āwhina o Johns, I aia e whakakainga tonu ana ki te kapa. I'll learn from Joey, I'll learn from the players, you know, and they'll learn from me and learn from Joey. That's, you know, it's an environment where we want everybody, you know, feeding off one another and learning how to become better rugby league players. He kaiako hoki a Johns I ētahi atu kapa o te NRL, Bulldogs, Titans, Manly hoki. Engari e hara tērā I te aha ki te Kapa Warriors. It's a matter of who executes things the best way. So most of the teams play pretty similar. It's who does it the best, so that's what we're looking for. He wawata kataia te whakamātau ake I te wā o tā rātau tuki ngā tuatahi hei te tau hou ki ngā hoariri o Manly. Irina Smith, Te Karere.